Guys, jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya. Gratis kok. Yuk kita tonton videonya sampai habis ya. Cekidot. Aduh, lapar banget. Enaknya makan apa ya? Oh, bagi pisang dong. Nyam 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 nyam. Ya habis, bagi lagi dong. Kurang nih. Nyam 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 nyam. Seret nih, bagi susu dong. Serot 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 serot. Kok perut saya mulus banget ya?